na lugar del Larbeco Compound, Barrio de Limooc. Su bisita, intensyon, para dali con el poco mas o menos 50 mga fiberglass bangkas, mga floaters, 7 mga brand new mga traktora, mga ekwipo. Kaya promete ele, dali con el mas de 1,000 familia, que el distribuhi pa na otro mga semana. Por causa asigun, hindi ta olbida si Duterte, que number 1 si Duterte durante el eleksyon na probinsya del Basilan, ialiparte na probinsya del Sulu. Sabi ko man, kawawa ng mga tao doon, malayo talaga. Malayo sa lahat. Puntahan mo nga doon at kung anong ang pera-pera lang naman. Sabi ko, kung may pera ka, iuna mo na. Ito pa lang, ayaw ko na lang magmura kasi bawal nga. Bakit hindi ka magmura? Ang tagal-tagal niyan sa warehouse. Kung hindi na may bagong sekretary, pumutok naman ang nagmura si Secretary Piñon. Sabi niya, bakit ito pag nandito? Kasi pala, ang farmers, ang gobyerno mag-put up nito pero magbayad kayo. Saan man ito mahanap ng mag-kidnap po na tayo nito? Paano tayo makabayad? Kaya yan ang gobyerno minsan. Yan ang pagkakamali sa gobyerno. Asigun ko ng Secretary del Department of Agriculture, Secretary Manny Piñol. Personalmente asigil Presidente con ele para leba con el mga ayuda. Kaya promete ele con el gobernador del probinsya del Basilan. Sa gobyernong ito, may parte kayo sa pera ng gobyerno at aabot sa inyo. Yung nakalimutan kong mag-acknowledge, unahin ko kayong mga taga rito, mahal kayo ng presidente ninyo. So, nandito ako. Taalkansaya asigun na poco mas o menos 200,000 mga pono de coco el takeda biktima del kokolisap na probinsya kay grande epekto na ekonomiya del probinsya de Basilan ina entero pais. Para hindi mas agrava pa el sitwasyon, hindi mas man umit el otro probinsya como na Zamboanga. Asigun ko ng gobernador de Basilan, nuay ele antisipa que corre el responde del presidente para ayuda con el probinsya. Hindi pa umabot ng 2 months, bumalik siya at sinabi nga niya na may 1,000 pambots. Ito na hindi niya napa-commit yung tractor pero may dalang tractor, may dala rin siyang mga seedlings, mga iba't iba. So beyond doon sa expectation namin. At tingin ko, magbibigay sa amin ito ng yung pag-boost ng aming moral, paano talaga ayusin yung Basilan. Ya que también cuento del presidente Duterte el asunto y seguridad que otra vez su palabra acerca el droga prohibido. Kung ano mang panahon na binibigay sa akin, 6 years, bilisan na natin. Bilisan na natin kung anong mabuhos ko dito. Sakali naman mag-iba ang panahon, at least sa panahon kung mayroon kayong nakuha sa gobyerno. Nuay tarda el presidente na lamitan, ibula enseguidas para na ciudad de Zamboanga y manjunto con el personajes del Philippine National Police na Regional Office 9 na Mercedes. Pero antes de ya anda ele dali award con el mga irido police na un hospital na probinsya. Asigun ko el presidente, el intention del su bisita de Zamboanga también el para conducir con el un command conference junto con el PNP. Ya dali también chance al presidente para mancuento con el personajes del Police Regional Office 9. Albert Luna, Dateline Zamboanga.